Amo ba? Ayaw gyud mo claim anang gahoot ning akong dughan. Sa kadaghang problema, sa kadaghang salawayon, sa kadaghang negatibo nga tawo sa akong kinabuhi. Karon pangutan-on ikaw. Asa mang dapita sa imong kinabuhi nga naghuot ng imong dughan. Nga flat man kag dughan. Unsa mang hitabua. Asa man ka nisipyat. Nga nisakit man imong dughan. Nga unya imong brawa magaligit aguan. Kay inig atubang og talikod maura man. Nganong ni-claim man kang gahoot ning akong dughan. Tagaay ko nog hustisya na nga istorya. Dis aman sagka nahibaluan nga mga pulong. Kanus aman magsakit atong dughan. Kung flat kag atubangan. Biprangkahon tani. Imagine na. Huna-huna Kay akong gisigig imagine. Di jud ko katugkad. Og asa dapit gahuot ang imong dughan. Nga ultimong bra maikog na magani lamang. O diba? Nakarealize ka? Nakareflexad ka nga murag bitaw sa sipyat na dihang dapita. Nga anong maghuot man atong dughan? Nga wala man sa tay dughan. Oy, day, reviewhay mo kaugalingon. Taro nga imong desisyon. Adunay mga butang sa kinabuhi nga dili applicable. Munang ayaw gamita kung wala ka ni ana. Kadi ko ka-imagine. Never in my wildest dream. Dili gyud day. Wala gyud day. Huot pa more. Claim pa more nga naghuot ang dughan. Halingasa. Tarungay yung mga desisyon sa kinabuhi na kay na. Laitan ko ng palopyan siya. Gahuot ang dughan pero flat o gatubangan. Ambot lang, oy. Anahan ako mo puyo sa Mars.